We back in time, guys. Rero ngubu tugiye kuba twasobanura cyangwa amateka iyo twakwita biography ya Film SPARTACUS. Anakubwira ko film yabanje kuba yakinwa nka drama mu 1960. Biki yaje kuba yakinwa na drama rero film rero bita SPARTACUS. Is Film SPARTACUS ku bantu bayikini muri iki gihe mu 1960 harimo Kirk Douglas. Ongo yari SPARTACUS muri icyo gihe, you know. As John from Ongo rero numwe mu bantu bari barabagore ba SPARTACUS ku rwego rwo hejuru, as Witcher Lawrence Oliver akaza Tony Kans. Rero abo ngabo n'abantu baje batrendinga muri Film SPARTACUS yatangiye mu 1960. Ndaza kugenda nkubwira byinshi byaje bigenda bitandukana ngwiki yape jero ndagenda ngubwira ibintu byagiye bitandukana kuri Film SPARTACUS ya kabiri gihe yatangiriye na nyuma y'ingiye yakomeje kugenda trendinga ku rwego rw'iki urwego rwo hejuru. Hey guys, hano wakura amakuru kuri atari kuri Mr. Gakawa TV show. Ambibitse gukomeza gukora subscribe, like, comment, share kugira ngo babashe kumenya amakuru agenda atrendinga ajane. Big up to who has supported me this kino gikorwa mbadi gukora, PD creator Maestro Decro, ana abantu bigira kamaro n'abavandimwe bari gukora akazi katoroshe cyane kugira ngo amajwi bagiro neza ku rwego rw'iki ku rwego rw'ejo. Nuko nayabwiye ari wita Peter Onston, akazi Charlie Lawton, akazi John Gavin, akazi Wood Strode. Iyi film rero nakubwira ko ngiye kuba yagira gute The Slaves. Uyu mugabo rero SPARTACUS nakubwira ko yabayeho muri BC mu kinyejana cya 71. Kera rero iyo babaraga ibinyejana baheraga hejuru ku mibare yo hejuru. So rero uyu nguyu SPARTACUS nakubwira ko yaje kuba yaba muri 71 BC mu kinyejana cya 71 ahagana mu kwezi kwa kane. Rero uyu mugabo SPARTACUS nakubwira ko yaje kuba yakina muri filime before it was the starting. Nakubwiye ko film yaje kuba yatangira mu 1960. Nibwo film SPARTACUS yaje kuba yajya hanze, ariko buryo yakinwagamo bwari uburyo bw'amadrums yape. Uyu mugabo awaje kubakira muri film SPARTACUS mu kinyejana cya 81 yaje kuba yakwitaba Imana. Na wundi rero ni SPARTACUS gwiki SPARTACUS nakubwira ko dutangiye SPARTACUS yindi cyashya. Nakubwira ko uyu mugabo yishe 600 by'abasirikare bo muri Roma. Yari afite abaslaves 1000. SPARTACUS rero n'umwe mu bantu bari bakomeye hariya muri Rome mu rwego rukomeye cyane, mu bantu bari bayoboye iki abaslaves arimo SPARTACUS. Akaza Craig Zasi ari umwe mu bastar dagomba gucika muri film SPARTACUS. Akazamo bita Gananias, akazamo Castin, akazamo n'uwo bita Namayas ngo nakubwira ko ari umwe w'ikirabura. Turaza kugaruka ku mateka yiwe nawe by'umwihariko ku rwego rw'iki ku rwego rwo hejuru. Guys, stay on touch kugira ngo bache kubona amakuru agenda agira gute atrendinga cyane ku rwego rw'ejo. Nakubwira ko abaje kuba bakina muri Film SPARTACUS. Nakubwira ko film rero nkuko nakubwiye abanje yari dramas, hakaza kukurikiraho iyo twabonye twebwe tuzi SPARTACUS yatangiye muri 2010 iza kuba yagarara muri 2013. Nakubwira ko film yari ifite series eshatu. Turagenda tugaruka kuri byinshi cyane. Arimo uwo bita Manu Bet n'umwe wakinnye yitwa Craig Zas, akaza Russ Lawrence akaba ari wakinnye yitwa Lucretia. Nakubwira ko yari umugore wa Gladiator w'ubwami bwa Rome. Akaza Liam Sermitire ngo ni SPARTACUS biki akaza Viva Bianca akaba ari witwa Ritia. Umugore Ritia rero yaje kuba muramuzi aho yaje kuba babambika mask n'uwo bita SPARTACUS ari muri urwo rwego rwo hejuru. SPARTACUS akaza kuba yakwera amabi atamurebye. Numwe rero mu bantu bakomeye muri iyi filime utagomba gucikwa. Akaza Christina Law, akaza Peter Medzai, akaza Dusan Crater, akaza Don Farrier. Rero bano mu bastar bagiye batrendinga cyane muri iyi filime SPARTACUS ku rwego rw'iki ku rwego rwo hejuru. Stay on touch 12121255 kugira ngo bache kubona amakuru agenda trendinga ku rwego rwo hejuru. Na handi wakura amakuru yikure atari hehe kuri Mr. Gakawa TV show. Aza no bita Rensori Anna Brand, akaza Nikki Etarabe, akaza Erin Horane.
rero uyu mugabo nakwita Spartacus uzwi ku mazina Liam Mystery. Rero uyu mugabo nakubwira ko ari umwe mu bagabo bakomeye cyane muri film Spartacus. Ku rwego rw'iki nakubwira ko umugabo yavukiye ahitwa Adelaide muri Australia, yavutse mu 1982 tariki 8 z'ukwezi kwa kabiri. Uyu mugabo akaba afite imyaka 38. Nakubwira ko rero afite umugore mwiza bita Irene Hassan. Uyu mugore rero Irene Hassan bakaba barashakanye muri 2014. Uyu mugabo nakubwira ko yaje kuba yagaragara mu film agiye trending cyane ku rwego rwo hejuru, aho yaje kuba yakina bita The Legend of Hercules, akaza gukina niyo bita See You Soon, akaza kuba yakina bita Stress Cut Hell to Pay, akaza kuba yakina ejo bundi mu mwaka wa 2020 yo bita Killing Day. Ni imwe mu mafilm agiye atina ndetse ka trending ku rwego rwo hejuru. Rero uyu mugabo umwe mu bastar bakomeye cyane tagomba gucika muri film Hercules cyangwa The Legend of Hercules cyangwa Spartacus. Akiniye mu yo bita Security, aho yakina mu mwaka wa 2017, aza kuba yakina bita Albanio mu mwaka wa 2016, aza kuba yakina mu yindi Justice League Dark Apocalypse War. Ingi nakubwiye ko umugabo rero yaje kuba yakina mu mwaka wa 2000 Gwiji 2020. Umugabo rero bwa mbere muri film ya mbere yagaragayemo niyo bita Niflheim Blood Bullets, yakinnye mu mwaka wa 2009. Na wundi rero no bita Spartacus cyangwa mwita Liam Mystery. Numwe mu bagabo rero bavukira muri Australia. Nakubwira ko uyu mugabo yakinnye amafilime arenga 28 yamaze kuba yasohoka hanze. Akaza rero bita Manu Bennett. Uyu Manu Bennett tumwita inde guys, let me stop here and waruziko mutangiye kuba mwazana confusion. Yape uyu mugabo rero bita Manu Bennett, ayandi mazina yiwe yitwa Jonathan Manu Bennett. Nakubwira ko umugabo ari mu bantu bagiye batrendinga cyane muri film Spartacus no mu zindi zagiye zitrendinga ku rwego rwo hejuru. Nakubwira ko umugabo yavutse mu 1969 tariki 10 z'ukwezi kwa 9. Akaba afite imyaka 51 yavukiye wita Rotoria muri New Zealand. Uyu mugabo rero numwe mu bantu baje batrendinga cyane. Yaje kuba yashaka umugore bita Cami Horn mu mwaka wa 2007, baza gutandukana mu mwaka wa 2017. Na wundi rero mwita Craig Sass cyangwa Manu Bennett. Uyu mugabo Manu Bennett nakubwira ko afite abana bangahe batatu. Uyu mugabo mwana we wa mbere yitwa Moko Bennett, akaza n'uwitwa Hawina Bennett, akaza n'uwa Pania Bennett. Abangaba bakaba ari abana b'uyu mugabo Manu Bennett cyangwa Craig Sass. Nakubwira ko umugabo aho yize ahitwa Marytown ni high school, aze kuba yakwiga handi yitwa Risaberg, aho yize ibintu bigendanye na filime. Nimwe mu bagabo rero bagiye batrendinga ku rwego rwo hejuru. Nakubwira ko yagiye agaragara mu mafilime agiye atandukanye ku rwego rw'iki arwo hejuru. Uyu mugabo rero Manu Bennett nakubwiye ko yaje kuba yakina muri filime bita Going Star mu mwaka wa 2003. Uyu mugabo rero yaje kuba yakina mu yo bita Pandora mu mwaka wa 2019, arakomeza trendinga akina niyo bita Street League mu mwaka wa 2000 kugeza 2005. Nakubwiye ko yari amaseri. Uyu mugabo yaje kuba yakina yo bita Wiji The Violent Off mu mwaka wa 1998. Na wundi ni Manu Bennett cyangwa mwite inde Craig Sass. Nakubwiye ko umugabo akomeza kugenda trendinga ku rwego rwo hejuru. Yaje kuba yakina mu yindi series yita Terrors of the South Seas mu 1998. Iyo series kuba yarangira mu 2000. Na wundi rero bamwita Craig Sass yakomeje kuba yatrendinga, afite amateka nawe atoroshye. Yaje kuba yakina bita Paradise Beach mu mwaka wa 1993, akomeza kuyikinamo kugeza mu 1994. Yari series nayo ntabwo yigize mari igihe kinini cyane, azi kuba yita Short Run Street. Iyo ngiyo yigaragaye mu mwaka wa 1990 na kangahe Be the Creator munakangaye na kabiri guys. Aza kuba yakina mu yindi bita Waterless, ayikina mu mwaka wa 1993 kugeza mu mwaka wa 2001. Na wundi ni Craig Sass yaje kuba yakina mu yindi wa 2012 yo bita Bike Wars Brothers in Arms. Ni filime zagiye zitrendinga cyane ku rwego rwo hejuru. Yaje kuba yagaragara mu bita Spartacus muri 2010 kugeza mu mwaka wa 2013. Aza kuba yakina yindi wayita The Shawn Shakwanes, aho uyu mugabo yaje kuba yakina mu mwaka wa 2016 kugeza mu mwaka wa 2017. Aza kuba yakina iyo bita Alone. Iyi filime rero yagiye trendinga cyane ku rwego rwo hejuru. Filime Alone ni imwe muri filime zagiye zitrendinga, aho uyu mugabo aba training ayo bita Alone. Filime y'imyambi cyane ku rwego rwo hejuru cyane mu mwaka wa 2012 kugeza mu mwaka wa 2020. Wenda dutegereze izindi zizagenda ziza.
uyu mugabo n'umwe rero mu bantu bakomeye hariya muri leta zunze ubumwe za Amerika by'umwihariko. Akaza uwita Peter Menzai uyu rero n'umwe mu bantu bakomeye cyane, akaba ari umunyagana ariko akaba yaravukiye mu Bwongereza, akaba ari umu actor ukomeye cyane. Nakubwira ko uyu mugabo agiye agaragara mu filime agiye atandukanye ku rwego rw'ejo bita Tear of the Sun. Uyu mugabo rero uzamumenya muri iyo filime akaza ko iyo bita Hidalgo. Iyi filime Hidalgo ni filime ya trendinze cyane ku rwego rw'ejo, akaza kuba yakira muri 300. Izo ni filime rero zagiye zimwubakira izina ku rwego rw'ejo. Uyu mugabo rero yakomeje kuba yatrendinga. Nakubwira ko uyu mugabo yavutse mu 1959 mu kwezi kwa munani tariki 27 nk'uko nababwiye. Akaba yaravukiye hitwa Chirigana. Uyu mugabo ngo bakafite ubwene gihugu bwa British, akaba ari umwongereza ku rwego rw'ikigwa hejuru. Uyu mugabo nakubwira ko aturuka mu muryango wa Peter Menzai. Uyu mugabo rero yaje kuba yagaragara muri upcoming movie mu mwaka w'ejo bundi iyo bita Snake Eye. Ni filime rero utagomba kuba wacika, filime ya trendinze ku rwego rw'ejuru. Akaba ari umwongereza w'umunyegana afite ubwene gihugu bwa Bungereza. Ni umwe mu bantu bagiye bagaragara muri Spartacus guhera muri 2010 kugera 2013. Uyu mugabo aza kwitaba iki Imana. Nakubwira yuko n'umugabo ukomeye cyane ku rwego rwo hejuru, na wundi niwo bita Peter Menzai cyangwa Ananias, waje ko wakira muri filime yihe Spartacus ku rwego rw'iki rwo hejuru. Nakubwira yuko box office muri filime zose yagiye akina uyu mugabo zaje kuba zagaragazamo biliyoni 2 $2 ku rwego rwo hejuru. Aho niyo amafaranga baje kuba bakwishyura abakinnyi. Na wundi rero niwo bita Peter Menzai. Peter Menzai ni umwe mu bantu baje batrendinga. Nakubwira ko umugabo aje kuba yakina muri Spartacus, akaza kuba yakina mu bita Avatar. Uyu mugabo rero muri 2019 nibwo yaje kuba yakina muri film Avatar, akaba ari mushiki wa mukobwa wakundanaga n'uwo bita Avatar, gusa uyu mugabo niyo yajyaga yemera Avatar, gusa nyuma yaje kuba Avatar yatwara igisiga bita cyatwagarwa n'uwo bita Tony Matora. Uyu Tony Matora nakubwira yuko uyu nguyu Avatar aje kuba yatwara icyo gisiga. Uyu mugabo rero abakiri muri Avatar yaje kuba yamwembera, aravuga ati uri Imana yashobora kuba watwara agace kacu bita Pandora. Ayo mateka twagiye tuyagarukaho muri filime bita Avatar. Nuko nakubwiye umugabo yaje kuba yakina muri Tear of the Sun mu mwaka wa 2003, aza kuba yakina bita Johnson X mu mwaka wa 2001, aza kuba yakina mu yindi bita The Scorpio King Book of Sorrow mu mwaka wa 2018. na wundi rero bita Peter Menzai uri ku rwego rw'iki rwo hejuru. Yagiye akina mu filime arenga 33. Numwe mu bastar baje batrendinga cyane ku rwego rwo hejuru. Akazo bita David John Hanna. Uyu mugabo David John Hanna akaba ari we gladiator wa Rome, ni umwe wo mu bakuru bari bayoboye bwami bwa Rome, gusa yari afite papa ubasha kuba yamukontrola. Uyu mugabo ntabwo bikundaga yuko papa bamukontrola ku rwego rw'iki rwo hejuru. Uyu mugabo nakubwira ko ari umwe mu bantu bakomeye cyane ari muri Easter Kilbride mu United Kingdom mu Bwongereza. Uyu mugabo nakubwira ko avutse mu 1962 mu kwezi kwa 4 tariki 24. Akaba afite imyaka 58. Apima metero 1 na santimetero 78. Nakubwira ko yaje kuba yashaka umugore bita John Roth, bakaba barashaka mu 1996. Nakubwira ko umugabo agiye training mu mafilime agiye atandukanye iyo bita The Mummy, akaza The Mummy Tomb of the Dragon Imposter. Ni filime zagiye zitraining ku rwego rwo hejuru. Umugabo rero yaje kuba yaragaragaramo ku rwego rw'iki rwo hejuru. Nakubwira ko umugabo afite abana bangaye maestro, abana 2 bo bita Strad Hanna na Gabriel Hanna. Rero abangaba akaba ari abana babuye umugabo. Nakubwiye ko yagiye agaragara ku TV show nkuko nagiye mbikubwira bita Rambas mu mwaka wa 2000 kugeza 2007, akina bita Agent of Ashar mu mwaka wa 2013 kugeza 2020, yo bita A Touch of Crows. Ni umugabo rero wagiye trending ku rwego rwo hejuru, yagiye agaragara mu filime agenda trendinga ku rwego rw'iki rwo hejuru. Nakubwiye yuko uwo bita Spartacus ni umwe mu bantu babayoboye ingabo 1000 bakaza kuba bakwica ingabo 6,000. Nakubwira yuko Spartacus finally azapfa. Spartacus azapfa. Rero ni imwe muri filime zagiye zitrendinga cyane ku rwego rwo hejuru. Nakubwira yuko umugabo rero nkuko nagiye mbikubwiye abaye mu kinyejana cya 73 BC.
ni SPARTACUS. Iyi filime rero yagiye ihurirwamo n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye icyo twakwita sexuality. Ku bantu rero bakiri batoye nakubwira ko iyi filime utazigera ugira gute uyireba. yape guys, ni imwe muri filime zagiye zitrendinga ku rwego rwo hejuru. Ariyo nta yindi nakubwira, bayita SPARTACUS. Ni filime rero yatrendinze cyane ku rwego rwo hejuru, nta yindi ni iki SPARTACUS. Aho aba rero SPARTACUS abayoboye izi slaves, icyo nakwita abacakara. Iyi SPARTACUS rero akaba ari umuyoboye aba bacakara, akazi kuba yabajyana kugira ngo babashe kwikura mu bucakara. Abari gufatanya n'uwo bita Ananias, n'uwo bita inde Craigzas na SPARTACUS kugira ngo baze kuba batabara izi slaves. Gusa baje kubagenda babahiga i Rome. SPARTACUS aza kuba yapfa finale. Rero ni filime yagiye trendinga ku rwego rwo hejuru. Nakubwira ko iyi filime iri mu mafilime yagiye atangaza cyane. Nkuko nabikubwiye, niba uri umwana mutoya cyane nakubwira ko iyi filime utagomba kuba wayireba. Ni filime rero idashobora kuba yaba nziza ku buzima bwawe. Mu gihe uri under 18 ntabwo ugomba kuba wareba iyi filime iki SPARTACUS. Yape jewe wakugezaga iki cyegeranyo nitwa inde Mr. Gakawa, umwana wanyu guturuka hehe ku nkombo. Nakubwira yuko rero iyi ni filime yagiye trendinga cyane ku rwego rwo hejuru. Ni imwe muri filime zagiye zikundwa cyane. Yatangiye kuba yatrendinga mu mwaka wa 2010 kugeza 2013. Nkuko nabikubwiye, iyi filime rero ni imwe muri filime zagiye zikinwa cyane ku rwego rwo hejuru. Ni imwe muri filime rero zatrendinze cyane ku rwego rwo hejuru. Nakubwira ko udakwiye gucikwa iyi filime. Iyi filime rero nkuko nabikubwiye yagize season 3, ikaza kuba yagira episode 39. Yape aho yaje kuba yahagarara mu kwezi kwa kane itariki 12 z'ukwezi kwa kangahe z'umwaka wa 2000 kwezi kwa 12 mu mwaka wa kangahe izereka mbyagarikiranga mu mwaka wa 2013. Na indi rero ni filime SPARTACUS yagiye trendinga ku rwego rwo hejuru. Mbibutse gukomeza gukora subscribe, like, comment, share kugira ngo ubashe kubona amakuru agenda good trending ayiri ku ruhande rwo hirya no hino East Africa cyangwa se Gota Masimbi. Nkomeza kuba nashimira aba young tag rero ba California ne bamwe mu nkora mutima za Mr. Gakawa TV show. Nkomeza kubashimira ku rwego rw'ikirwo hejuru muri mu bantu rero bakora umurimo ukomeye cyane kugira ngo Mr. Gakawa TV show bace gutrendinga, nkomeze kuba nashimira mama and my big bro Diego. Ndagushimiye nawe kuko ari umuntu w'umusupport ukomeye cyane kuri Mr. Gakawa TV show. Umwe mu bantu rero baba supporter dufite muri Mr. Gakawa TV show. Yape narakubwiye yuko Mr. Gakawa TV show nago dukora run, ni company ikomeye kandi aho yuko izagera ku rwego rukomeye cyane ku rwego rwo hejuru, abitewe nuko namwe mukomeza kudufollowinga cyangwa se urukundo mukomeza kuba mwatwereka. Yape guys, aba young drag ni mu bantu bakora ikintu gikomeye cyane kugira ngo Mr. Gakawa nkuko nagiye bamubwira trending cyane ku rwego rwo hejuru. N'abandi rero n'aba young drag. Aba young drag rero ni mumwe mu bantu b'inshuti z'inkora mutima ya Mr. Gakawa TV show. Yape Bro knows many people they're starting a show on me. I'll be here, Mr. Gakawa. I don't get anywhere. Stay on touch 2525. I could Mr. Gakawa TV show 24 hours. 7 by weeks. Rero uri mu kuba wakwigena Mr. Gakawa TV show cyumweru cyose. Iyo twababwiye nago dutinda guys. Iyo rero duhari tuba duhari. Gucci Rero nakubwira yuko mu buzima bwawe murabizi ko iyo mbabwiye icyegeranyo cyangwa Beography ku buzima bwawe cyangwa ubw'umustar wagiye training ku rwego rw'ejo ntabwo ushobora kugenda navuze ijambo rya kwespira guys. Yabe icyo nakubwira mu buzima uzabaho uhura na byinshi mu buzima bwawe, ariko mu buzima uzahatani. Hari abantu baferinga kubera yuko ubuzima bwabananiye ku rwego rw'ikirwo hejuru, ugasanga umuntu agize gute ariyahuye. Ariko mu buzima bwo kwiyahura ntago ari ubuzima bwiza. Kwiyahura ntago ari byiza kuko Imana ntago aba yaguteganyije ubwo buzima. Uyu munsi ushobora kuba bayejo ukazagira gute kwishima. Yabe guys, rero icyo nakubwira mu buzima, do the best, do the word. Icyo nzi cyo neza inuko Imana izakuba yagutabara ku rwego rw'ikirwo hejuru. Yabe ngiki
yape rero ndumva yuko abantu muri kugenda muvuga ku rwego rw'ejuru muramba bari uyu munsi ntabwo ijwi rimeze neza kubera ko narwaye amagripe guys. Rero niyo mpamvu mutari kumva vuga neza, ariko I hope yuko ijwi rirubuze kuba ryagenda neza ku rwego rw'ikirwo hejuru. Ankomeze kuba nashimira abantu bose basapotinga iki gikorwa kugira ngo Mr. TV gikomeze gutrendinga ku rwego rw'ejuru. Aho nashimira Creative Creator Maestro Decro, ni bamwe mu bavandimwe babasha ko bahelpinga iki gikorwa bita Chitan, abo bita Tumani Skunta, tumwita Skunta kubera ko akunda zira moto za Skunta. Yape Mr. Gakawa, all the heart of content, be there to watch. Yape